Kaulak drapeau chef de l'État garagar ajiga kala umadin te do madin te fe daradin da kala umadin ka jigu yete bawni tam la adin kala umanu ndigil injom nuna ga tan ka entraîneur tan yo an njom de tito ado an njom la den me nun wonde ta drapeau chef de l'État pirke nu jegna de den nan jang ka drapeau le pirke na arrondissement be den nan jang ka drapeau le nda nu région Kaolack me nu jankiran mais wallahi ki gele man wage lay man nun xeñese no ga la yan den ta bo pirka ga den xaj pirke de mbarna xot jur bi la xota den waga jangu drapeau chef de l'État wane xat lay ndigil da rabe digil injom ubo nga fi sélection nagara go dito anina buda chom gawe ke den mo jeta xam buda chom parce que injom gama ga ten ciako ani ala taxa dal jige ka fi tan xam kam injom ne to luwa ken mbugu rek e wiine batno dakhina paax manam batno musan arbitre ke bato su akinox superviseur ke bato su akinox e pirke itam andoni don ka domna bo kin remo le xarif da dum xam lol mbir nu vokki nu mafranga bo yen de nga rexano fi recours tay yakara boto of mais kaga refe recours wangiran o xajin mais ndiki mbir be fi recours aji gisaw aperte khalisum ndiki mbire ñakanga aperte khalisum ken ban gaña ref lay ken bug am mine baat no xina baax chomke de ndak na den ñaal te mo jomati ñaal parce que la ma dine birke jiga jog ciono mbir yu okiro ma vrel bok atrete matin jiga mbagu na jiga mbagiru jego ane ngange billahi ngange mbagati dara lele kita mo mbir xexel boy aga tirna ru kam njomne parce que njomne faaf tigete ndir la 5 minutes 5 minutes anew ke pirke do na nel sana ngam kilo gar ci yalden 5 minutes hein o do nga mo bay ndetmana wax deug mbara bago jeg 20 minutes totole mo ga ke be Ousmane Ndiaye ma verna 45 minutes arbitre ju fa reven en rek ju fa burdi trek arbitre ke tout fils ke ndevan en rek ye njomne asumna basum go nga revan at ni ñotel la den me jege ñotel njomi bon nek xay imbira no yaq ma vir ke la ma vir lay ngoy dem be ngar la den me est-ce que ci ngi ci la ci ma vir xoy de andana ke la Ousmane Diouf ke den ñom ne Ousmane Ndiaye Fatick mais Ousmane Ndiaye ci ngi na ci ben mo maf den la amé reti erbe sa dam koñ yarbe su lan janga ci fe ci honotel sax ba jag ci sax ci fe ba pare afani ma vir kan mbato la ci fe ci honotel sax ci fe be kan bongo be ne faf kam te be jankiren janga ci fe lo xonten meke ndet comme ne mboder ba lo xonten ndet te be janke ci fe nana signal gidi gawle la de mbel lo xati dami ma vir arbe bato li janga ci fe ci honotel sax njona ci fe te sax ndaje bi la ma buf ite sax na ci ba pare njang xabé sa xé di faran mbole nek ci lo ci njess nek pour tu aga mo bet mi njom ne bugum te fag yete gidna dal to kes naga pour fek am yete gidna dali to kes naga ma wan mboreta to te ma doina ayna mi na fi da kamé o kina gara layne Ousmane te nam te yone fakente ma fta win ay jaxana ma jaxlan parce que wira ma xoge layne ati te ba o ci gara layamote mais ATI te lay ne il revient mo fakida ka jige problème da comme ne ma va numa comme kene vele te so gonam tori min rek lay ne roke fa lay jakara alay na comme billahi lay me jarna jige problème bilam yebe bu jeedo xam la dene sa kanum 4 ans mais za te veke mi janganum 4 ans 4 ans janganum 4 ans bi nek jangtanum betamut Allah yen janga 4 ans ve itam akom giji mole janganum taga pare taga kon nak may bir na sport imbira no lay ya mo ken am radio da kaga sax ci anu bir no lay il faut que tu def spécial mais bir na sport mbagira no lay nu ne itam ndox bo wax deug nu mbiya ngor parce que zate indi anu ala qwida de ala qwida to anu ma do ande in kenit alfa kanu barna bago signalé ganu menu ñajina day fop no som jege rukuna o ma do dal wore in mi dal xoli rami ndaxum mad Sénégalais mbogu vraiment wor ramde wala Mali wala Mali mi xol ramde keni tar fa kadum hop nugo inshallah xalna njege na courant fana njege na courant fa lakas fa keni tam wax deug ar fa kadum mi itam xay ci ngam équipe nationale xay mi fita équipe nationale de lutte mi fita ka kina virna
ndawe anda xama den mboduma rek anda xam waaye loolu mak jige xale kir na fami nda après ga katro kin to itam presque ma gog mo dey rek yawa je ka ane waga ndo lay da jige xa andi xama jige xa sol irxama yi daw yi xila xama la ko nuru xale me la qim de win la xam me ga aru xale sa tes bugum fele na mi koy da jiga min jam ya sam ciot production Allah tom satiba nan nek amin satiba nan ne o movement depuis longtemps to wine nyapam office nu garna mena mi khay iyon se so maga una wakama keke bilo mutan da kom gichamuga hola weke tulla ya kom gichamuga nan katrum telephone ga katrum ga katrum ken to lo me sport jiga yuma amene vraiment aduma lol ken afoga ki munya tax was njop afoga ki munya tax fudati mi jom lamte weke gori kena ma fi lo beso arriva 5 mois jikinu malo billahi wallahi yegale man wagi wat ken de njanga final a janga kanan lamta kin malo ajera de lame 400 jera mais anda timan kete jera ko parce que numbe quelques semaines to jige malo c'est le c'est amé ken gorti bira sen khoyain vi me sélection va de décembre rew da ko viame jigida malo moy ko mbadi linde to xabu ya tujun bisuma ko numbe tangi dal ina betang ngeda rek sport e vati nopi mogit wine fa danke so xambe do ciate ke sport ve bande en Dakar wine wona ko bake kino kin jiga xam fa aduna iya ajiga xam fa aduna ajiga ha aduna te jiga xam jiga aduna te ande la bande en fop Dakar rek e to inom ndoru Senegal e fa das agino chomke lo waka itam de ke munya o yelef de yelef anden pirke yu do xam de reta marit de gabiye ga mbira xoxel a xoxel avertissement naga dal monam to mo fi mbag sa yaga la xame mo fi ndalo nam so gatit yaga 2 heures ke ning na fa da maga ñacci dum bomi billahi parce que ga am ka fi dana xama to wagi mo fa fa jangan te xana ki fa njum na la ngam ndalo gat da wi ne fa da kino arbitre ke fa da ba so da kino pirke it fa ande do en donal drapeau fa 1500 ni def 3 personnes mbaro pass njeng drapeau 1500 mbaro pass so kino kin 250 fon numo to wandu sirinya fokten mbir nugo ona wagren wage mban a haji gajeg mati hajnya da ino de imbuga imbuga dalul lancel inshallah drapeau chef de l'État ke la nunit ku fa amade nda kin adiran ngor ki ga adiran ka bi dop na adiran yige xamusu na yeg me billahi to xam ken fop ngoti dal lakas rek komo na drapeau chef de l'État fak nu fak no ave fagna to no gro ka fambiran ba hein wine fa dang be lo winwe fa dang be lo winwe fa dang be lo pir makke ti gode parce que mba bele na jub wa bi so pesa dak wa bi so pesa peta la kasnen ken fop afoga bokten voilà fali yakarame me wedi ka koy ndax ke lewna ju faccer a jeg solo itam nda itam a jega malna layel association jom ñal association jom ñal itam a hi onno ha to genre nun keke a mbaram mbago affilié taga ndax itam nu xalatona na ancien gloire hay kam association jom ñal dina mbak na jom ñal kon maga itam fogame ñake xeja bok o ñako yeg wala bok o an me berka bo wago foktaga mais comme roga fi imbad dameke yakarame a tokof maga a jega solo inshallah to xana wara wadi inshallah rabbi kaga rek mo gid inshallah e xabigit ka koy na cior production fi anone des santé foot no caméra fe e alaji senen ko rafat no micro le e akari ngarna me kay ngin tanne foy xarit ke cd fete cdna yakarame ton dernier mot aya content rek jegteno ombegte o mak production fa alaji sen fa Ousseynou Diouf Mbaye Diouf gidma nun rek to ngedana kino kin yakaru no adna rog som jegu rog rek wagu rog rek na cita rog na rafda xedan rog fe refna mad rafda nun ken buguna asiya nun ken buguna a xudanda nun na barki alquran roga gan to xedan te fin som rek xedan nun we kay tam roga fin bonu nun jeg tele min way di roga gan to datte fu barki muhammad amin bismillah jerejef kono fogole internet ke yakarame koy ke lay umam biran natin fel kam baxtando na tende fe ke kina fi na xido leng akida dak bona tadak wanu len émission falle ke do grand champion e falle juma meke ndangan jen e a fogni champion ke do ne internet ke a soxla an lam to gan da yakarame émission nek ala dawmi
o coɗano rendez-vous koy ale nu jegna jega retour fogame retour fa inchallah combi ref ka kono i mbugo ngar bo takatol fa nuun njoka njal wi ando naye ndef yaay ke fi paap ke njoka tokor ke itam njoka njal a Baye Diouf fi ando naye ten sababu émission neke na caméra fe vidéo mo suke te ref Thione Production TV o pog no El Hadji Sene a fog no micro le kono fogole internet ke i coɗanu dig daje inchallah rabbi na émission fa lakas na saate fa lakas joka njal fali fogame bo i mbega nu ref na mbir léeg-léeg nga xana laye o refa nga mbir est-ce que buga ɓe fa mafrel o refa nga mbir itam est-ce que jega xa andoona ye wasona yakara ye même a waga nge saxe jema est-ce que fali jega ɓengana mafrel ɓiyo woon mi koy rewe den maagu rewe maagu to rewe mbada xa xe njom nda señ angan moom wax deg mafrel ke gaan xoy koy ino de ɓesa ref i mbuga ni to ndamit comme buga njom to faapum it mbira reeɗu mbuga no ndamta paax mbuga ndamta dal bo na kem te laykata parce que faapuma mafre to tokorum it a mafre i tokorum ono walla gena xoge ten Lamine Sarr i Lamine Sarr i Badara Sarr Badara ref faapum i min refo maag faapuma ref tokes i nda moom wax deg wa angan wene wax deg mafre ke gan parce que i njom a ɗoma ɗomena andoona ye o waaga ngiran ndeysaan wiin we ndeta a njega to jegiro a ɗoma ɗum o nanga jega wiin we ndefangam it a refangay ko rek o faqataloox yaam ga ino yeke presque xaƴa xoox i njom ten taxu bo danaka xaƴa warsak in fo denen yaam no neke laam neke bug am te soɓ am Dakar ngaya etages ifna o tees nda koy njom a foga fo kidam na in bo kin firam le xa ref i mbir yonga jam golle fo sengo ngole ɗeti mana na sada sada Lamine Sarr nana ke papa fa leyna yo xejema njom xa ref ke andoona yee ten ref i fof no ke andoona yee ten ref wala njom ke refna yiifes koy fi Lamine ndamnuwa den to ɓaana caf den comme ne de mbugitna ku de ndamnora kon ndam ku de mbaag waas na jamono fe refona xa mafrel neke mbir poussière refa jegay licence ok licence fe pare xayeru licence pare xayro kon i lamidi courage inchallahu rabbi